Mu gitondo cyo kuri uyu wa 14 Werurwe 2020 nibwo hirya no hino mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hasakaye inkuru y'uko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko Umuhinde wageze mu Rwanda ku itariki ya 8 Werurwe 2020 avuye i Mumbai yatahuweho icyorezo cya coronavirus. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko uyu murwayi atarafite ibimenyetso ubwo yageraga mu Rwanda, gusa ku itariki ya 16 Werurwe aza kwishyikiriza inzego z'ubuzima aho yahise asuzumwa. Ubu ngo arimo kwitabwaho kandi ameze neza, yashyizwe ahantu ha wenyine aho yatandukanijwe n'abandi barwayi. Minisiteri y'Ubuzima kandi yatangaje ko yahise ikurikirana ahantu hose uwatahuweho coronavirus yanyuze kugira ngo hasuzumwe ko nta bandi banduye. Yakomeje ibwira abaturage bose bo mu Rwanda ko basabwa gukomeza gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, by'umwihariko gukaraba intoki, kwirinda inama zihuza abantu benshi no kumenyekanisha ibimenyetso byose umuntu agize binyuze mu guhamagara ku 114. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.